Nara mala kenyam biya kamal ka no online TV channel anda mandu ne chang kod nyamal ya nong roi na gwaseme an wala changa baro ka paibangon ron kin dangro widi jandang re widi diech baro dan palpin kaliang roi tin kontin ban ling gwaseme te kon ka roi ni tigidi de kon kaliang man yam bala breaking news ban je to ka kwi my wood no ban roi cha kamanan to ka my wood Shokule la point my wood but former commissioner and a watch a kang shora le ban roi ka kwide bukona toka na mene ka do badan cho lat keje ka jo chalat gwase me goro biajet ziling lere jo to an jen jarame dan la kwar my wood county nika gwaze dan chaja kwan keje cheru ja gwa cha na che ka rol gwaskel ka chala do jen cha na cha ka mat re wich ka my wood ka jen lere kula ben muku ko la lingan tam cha jo ja gwan wo ne cha lere jo to an jen cha ja pel take for me cha lat ke dol dung commissioner me cha la re wich ka doran shal ke malakal pin kwang shora le chu kwang shora le cha na cha ka chol me cha na cha ka cholo cha ka jogo no bia bana bodol she commissioner dung my wood la jo to an chuoba ko ram ker mala ko shit ka do bran chana chol ka jang but jen kana jang ajen o jen gwal shole jo ba jo wuch cha je chu kefalo dong rami momi mi chi dwar shelat ka do bran chalat ka jang jen cha je chu suspend akwang ka jo ma chalat no jen take information into shall leak out ki rwandi shalat online ka social media take a conversation there mi shalat ko online ka WhatsApp so no mo isha kwang shwara le che jalat jor so jen do badan dong woi ke ja ka joran shalat jen kana ngaja gwan go ba jo jen cha ja ambush latok ko kana ngaja cha ja pel ka roine no ber gwadul ka chu gwadul ka so ka chenge dan pan ka je me chana lingon yal no jene cha je yere ka malakal anda me chetu go no ne wa chikwang shora le sheler joak che je yen ka ler joak yen cha yen cha la do shanang re wich ka juba ka jen weekend me wa chana ka blue house gwadan yan ka ni ko ni la politician ten ana ka gwambe beje long mo dong charande yenten bat chaja nang ten ga jawran chalat che chubre wi ku jubara de ka jawran chalat ke je ana chanan karenyal ka wate under security mi chalat ka je ko ge jen odong mi dong da ro barki te gwada roten ka je no de chaja pel ko chaja yen re wi cha no wi ka malakal so ando beran yan ga je gwada ban je lin ka jawran chalat te ko mi chalat gwas mi ko kwide do badana ya ke men yan ke je banje linkel ka jo chalat gwas me wa commissioner dung mayut county ler jo toan jen wa isharamat ka padi ki ka bora radien on bora ma cho da matna wa ram lu ke kirme yadit ke chagor an bona moment cho tin ka ra chalat ke je wa dung general Paul Malong mutaka par mutual ke South Sudan United Front so South Sudan United Front jene bon mi chala do chilar bang choten do bran wetin ga jagwat me jen dong kunala gayo no wetin di but ke ta dana chago ngeje chago jen o jen cha dur che jelat so ko kuje mo chai guje no ba yene je talam do dien ko watch conspired against kume kirme yadit so chai guje no ba yene jen dana nanga jere wijin winemi ka joran chalat re wicha ka juba che governor kongchora le che lar bang che lar jotoan che je chu yen ka jen do mo ne jen dan le ro de teme ka jo mi chalat gwase me wa family members ne ko na tiega long ke lar jog wa tele ka jo mi kana latin and our family members have not been able to comment and his community has raised concern ane diala kona dong dier ke bang wa chicken jorin kana kamnyal ko do badan en cha honorable ler jog yen ka jaram la commissioner ka chai chu woj botek gwada bokan la kunyiran tera mi cha kwenten so jo me dera jo mo ko kondial ka do badan cheben gajang
Lero diana ban lengwa seme michi tore wicha ka Unity State wate ke GSPLIO ticharen mat wooden shalke parkol kan to wa charen mat chigaren mat kel ke kum parkol ko bikan parkol bikan support janan ban lengwa seme ga jo chalat wone ne ti shop ke kudang jok ka jo ran chalat ke je ne ti shop ko kudang jok wide jen badang do toni no chala do ken chika tiai ka chi ko kume murai ke parkol no chikanu ke interim chairman ke interim leader metrewi ke juba no she interim secretary general comrade agog makur kura agog ramkel mute ka kume SPLI opin parkol wa chicken welcome chicken la no gwalong no shaben wa cha document ken chaga jiga ken ka wachi lodien te de long cha welcome ko kan chicken wo ko kuma morai ke parkol so ngai kon no parkol gor je long no dong de je gor chet ke ngai kon manen wa me je general William Garjang no Ramadan jel ke delegation wachi lodien te de long ko cha joden cha jawling ko ki mal karib peace agreement kani tie ken asfele members netin ko ken no de kan mal de kan no ko chicken de no violent ka joran chikelat gwasame so ngai kon dial rik kon lat ko rodian gwalda ti dakring ma cha tere ti jenane o ti dial je kalong ajen menen yana tame ter kana an ran mi lar no ram mo chi reng ma char che lu lo cho chong kel bero yu lar no ran parkol ko parkol gore jen ba jo ko nyala first by president ka gwada dakring ma cha so en ran ko elegance de ko jenan ka parkol ki nuk de to be ka parkol so mi chit kana me wani to wan ko confuse along no donde na de kanu ka kume murai kamani parkol gwan mo te dar kam chate re ti jen kan kon no natne lu yet jaram dane la kwer de kon chula ro jen kwer ndane cha kwanya la kwer rode so jaram dane te ka power tema modong de lot ke de gor mute ram gor ke che de parkol ko ramdana deputy chairman parkol wuri chal natne lu yet de dil gor bana me kan joy ken ko ken kon lu kere ma char so kan ka interim chairman parkol so jo me jen jo chalat ner chuo ku ko wenyam eno chikati ay ka chiko no kum parkol cha jo mo cha jalat madina bana nyogomat konetin gwasame kuranen chitwo kam kuma SPLIO kana SSPDF doro shalge tambura ka panal no kede gadan jito Unity State menyam chan Unity State channel la Unity State ko ngaje no te dor mchalun kur michi kuma SPLIO chetitin ka kor runde chuk badak na pan wa chika withdraw cha ka wojare wojamo chikan abandon tel kor ki tere mishilo ka jodana chalat chigurun chuwere wich na mo mi chalat no chikana lalat na ala kuma SPLIO ka liu chikala no kanit kona mako bike jere wich no cha joine ka bomba chikan gujeno tel mu goro de na la nyen chigan chuwo jama tere wich no cha chikan jo mo chikana lat no chudo dien milar netin kona tekel ke kume kirm yadit ala SSPDF wun chala kong toa wa chugel ka won kuromo ke gala no chicken ne ko ne la kuma SPLIO chicken ga joj no ka chicken ne te la family dung SPLIO wa chicken ga jigda wa ba te ga kel ga jati ken humanitarian coordinator de ka lok so right now gina me manda na to ka Unity State so chirga mana shaling chana mbin ka tambura gwa dan tiji kotoria tin ka ku kuma SPLIO chana ngaja gwa no na dobo ka kotoria kujimi kuma SPLIO charoda mat ke kuma marwai ke serilo so kan kum dangraw de ti chiga mat ko bikan jal kel ki bikalat kel so agenda ni kala no mone so jalen kel wa jaga ko bika bom katada na chala keje wa chicken kuma SSPDF chicken joj no ka chicken ji SSPDF chicken nang ne cho bangwan ga jo dan chala gwa kure dan chi to ka te ji bon tongwan so to ti ka te weekend go mi kuma SPLIO chika kumat no kana kuma na mene la kuma serilo wache kugwa long pain ko no la kana 5 goal shikana goal no biga nyen kelo charen mat baltame ka jenmana ni kala kana bikan kormo bikana terkel amen mi sharing ma char chajo ko lo ajen do dan chala serilo ajen che SPLIO for cheka bi abandon biga let kel men jo gwata me ban right ka kui makwaitut malagok
mo ko tu chawna no jende ja kok che mangai kona bat che lok che rejak che kum kirm yadit mandan de kok che lok che ga jogo no shen ka shen de ko ka jen tam me jen ba chonkel kan wore che ga mangai kon no unity no wore jana dan dwal ne dial ka je ban mutin wore ga daglane and then la no la ka dal ka che men chianga je no ne tin wan me chi mo ko ja lar no we ram mo chiro da man wore ke ba chonkel ka right no wore chiane ne tin wan lang ka je chu kor chu ngulel and all that so che dimane che chu yor pinyen wan gor jeno ramadan en bia jago bia lun e dakre ma chara jere ma chara lun ke mo yere ma charu yen lun den bi malan bedten so ber oderi chen betere kor mene so bi chit kana me e dimande mi chere aleka lo jeno mo waje lok kum kirm yadi den bu kor bedten wano chere mangai konde ala no che dier entam en ma kwatut jen cha hon kane ka dial ne dial kontin la nor waya mi chi wodre which ka PG county lip kanan balar kim yadit so jen dan de tin ka jo chalat bonen gwa dan cho tin gwene mi ko changa ne dial no che chu gwa no ko ne bad nge manan le road chala do tet ka tin ko rin mobilize real ko rin ko de kan kume men ke de kan makwatu de kan attack jo ran chalat ke jam but mu kan makwatu da attack bele beje lon ka bane tede mangai kondiale ko kan nget kan re na legenda taran lat kan jene helicopter bay bina boka je bad helicopter chala de chaja ngaje ngane nuare china chek bedal anymore ko jene helicopter che bina boka teka la ya bogwa ta kontementin ka gad ko nge jene mi che chup gwa de ne gune te kamach and then de jena ke de je bok anyok chinwer be kan la de kan ngai do dan de ko te ga je ka ten conventional ke helicopter ajen minen yana tama kan bok tonga mi ka jan tamen so jo chirga me dera gwa eno de yana ling an wal biya ngaje no larjatuan chaja kep cha nan ka juba ka cha nan ka bluas ka joran chalat ke je so ram mo cha yen ka yan je ka kuigu mi chalga fol malong wajene ram kel ka pade de no melodian chikon ngaje no jikume asfilayo to choko kudang jogo jen badak chikorian mat kume asfilayo interim chairman Raika Parkol chicken Dr. Machar chicken pade de chicken lok chiwo ka Parkol kangai ko dalo liep ko nga liep ko de Dr. Machar de jelun but Parkol antamete ko baje kwanya la ka gware Machar me dana chata bande nga chaja kwany so na me tin me de nga men de den gwas men men dana bi nga ka kui ta dana nu ko ke je kam kuma sfilayo kana kuma SPDF ki kam nore waya mi kana de ni kin yadi de no na me se be jang ne so dan ka bo jang ne so dan ko bo jeka ko diman en sha de mana wonwer wayami reng machara lo inke be peace be jogor ke malana gorke but kirmi yadi ngodo bum loide so ko kujamo gore jeno bna kon liu then be kulo nok ke jo which is me jagalong activist bo chi ke chune de kon la roi ke kuisa Sudan do brande malder ben gaje cholken kirno kirlo reng machar eno malabe nyok lanke kir bano jin shu na shu ka me ge shu civilian shu kanak international community sholgan kir bano ko da lan mi chena mo da jalan wo chena te ga de ne ka helicopter che ja dia jaga bana ko ne ko jen mede kane kum Uganda jen gu na mon entam no ko jen wo da no da kanak another thing be angach kum Uganda chicken ke nan te ka so Sudan ka je keji chala do ken kene mundian godangro ke bodo dangro kene god ken winemi bilin dangro te ka border kene kenyin ken ngode tangang nom te tin tama ko mach so Sudanese kene mach mundian ko gwa dana lat ka right tin te kon te dor ka tin kati ji Uganda bote ku kujira dian banete kon te ro kene te kon te mun kene tin kon tin la tin la dini shika jiwoj mika jiwoj de kan chulat ke jiwoj so mi chirna me agenda na gorno de nywa yekel ni chana gorno bana tin kon la lat ko rin gwa bana kalen kel ka do me gwa and mandu ni chan kon nyak an ban nyo jegale rodian chuja pero jeno bi video ne ko ken bu ko gor gwa dama ko chuja pero jeno jen no subscribe ko bi tin kon lat ko gwa bu kan chwa mala chupkeji an ban jegum rodian bi ta mal bye bye